everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi. So please the reason namhlanje sikhuluma ngenimba. Niyazi guys ukuthi mangabe kumsomluko siyasin update ukuthi yini ongase uyilindele evikini ke eliqalayo. So guys, ngiyakhumbula last week ukuthi kuthema ngabe kuphela iviki kwawukuthi ke uGabadia owuzoleka usecele inhliziyo yomuntu osaphila. Wathi ngoba ngiyambona ugula kakhulu futhi angiboni ukuthi uzosinda. Nayine brain damage guys bakhuluma ngayo. Cha, sicela usinike inhliziyo yakho ukuze sibooste lo owethu ongazi ukuthi yena angasasinde. So leli viki guys, kushubile kakhulu ke. Kushube kakhulu njengoba ke uThumeke guys ushaya phansi ngonyawo akayizwa akayithathi leyo suggestion yokuthi kuthathwe inhliziyo yengane yakhe iyofaka kuqhawekazi uthi nje lutho wena ufuna nje ukungibulalela ingane ngapha guys ulwandle izinto ke azisamhambeli kahle neze njengoba ke isecret yakhe ifuna ke ukuvela secret yakhe guys ufuna ukuvela bambuza ke manje ukuthi ke Butiwe ngoba wena bambuza koma wethu ukuthi Butiwe uqhamuka usuyaxhuga yini exhugisayo 1 okwesibili yini ekushayile esiphongweni wena. They just confronted him guys bamtshela ukuthi uye owakhoze accident. So uyaphika ke guys lokho ephikile ke njalo kokunye ke uLinda ke bazomconfronta inkampani ukuthi wena want utsha iphini kalwandle wase waloga ini wenza ke izinto zakho. On the other side guys uzoleka ke uzohamba ukukhuluma ke no ex husband wakhe ukuthi Butiwe it's up to you now ukuthi uyayipush indaba ukuthi sithatha inhliziyo kaQhawe kalikamva sifaka uQhawe uyaphila ulikamva uyashona ngoba vele ulikamva i-damage manje i-brain yakhe bakithi ngeke isasebenza vele. So hasazi guys kodwa nje kushube kakhulu kuleli viki eliqalayo kushube kakhulu. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Puti yini manje?